kaypikan nachu Mercedes Ari mama michita nishuncha nachu rishinami kaypika tinchi nachu riksishpa rimarishpa shinaka kaypika chaskipanchi kay hiwagukunamanta rimarishpa kana hunkapa mama michita alishamushkakapi alichishiguta charipi. Bueno, alichishiguta charipay mama Carmelita y sumak joyaya Dios que quinta bendicia pacho y sinallata tukay llaukuna maypi llauyakunaka imashani huparkani kayna semana cada miércoles como shamujupani villachishpa hambigukunata nachu entonces shinaka kunanga villagripani sobre chusku pura variedades de plantagukunamanta maypi llaka uyanajushpa shu espereguyma shu fangagu imaymaguta kashpapish kaspigu ima hapishpa kilkanalla kapan nachu alimanta villashpa rikupani wakinpika mana paktaripanchu hambi wasiguma ima shamuyta o hambigukunata napash atinashpa imagutapash mana nanakpimanpash yanka purina jurincha nachu doctorkunapa mayman utialla rinkapapash karupi kashpaka napaktarin pero ña hambigukunata uyashpaka chay hambigukunawanka hasta que hospitalman chayana doctorkunapaman rinakamanka maski kalmayllatapish kalmarinka nachu chaymantami kaykunata villankapi shamupashkani mashi kalmarikta. Sumapacha mashimichita rishinami yachana mutsurishka pacha kan nachu wakinpika nayashkapimi imapish haykata llakihapinchik kay alinirka mariashpaka ña chay rato shinarin ashagushtapish ima shinanipanki kalmachin ña pakarinka manchapish sakin imakuta maskanka manchapish ña ashagu pachakukunata kun nachu sumapacha chaymantami yachana riksina ñukanchik planta hambigukunaka ninan sumak pachaka wakinpika hasta nayma alitukunash nanaywan juicio illatukunchik nayashka yurakukuna haykata yalichin ali kanchik nachu shinaka sumanmi kapan shinaka kay pachapika ima yurakumantata riksishpaka gripanchik. Kaypi ñukapanta parlagripani es sobre más pachaka ñukanchik uma nanaymanta umata nanachishpa de una vez na usharin wakinpika shina uju hapishka kunkapi filma hundashka nishpa imana ushaykunata charinchik nachu kunanpi kari wawa inocentikukunapa ninan unguishamushka tiempokunapish cambiado kanchik nachu mashtimi chaymantami chaykunata hambigukunataka ñukaka katijupani ashtawan yachakushpa katishkamanta ama chaykunataka upalla ñuka yachashkallata hambikushani nishpa de una vez wayraman llukchishpa villachinkapa munaymanta mas pachakari ñukaka hambigukunata maskamushpa kahupashkani y kunan punlla parlagripani es sobre albahaca y shinallata apio, perejil, ariña chaykuna wakin recetadokunapi yalishka kapan nachu pero nayachanchik imamantata chaykunataka sea ari sopakunapi churanchik mikunchik albahacapash ashtaka ali kan chay bichaykunaman karukunaman albahacataka ninanta mikun nachu aychakunapi churashpa fideokunapi churashpa shina nachu pero nayachanchik ñukanchik imamantata paykunaka mikun chay plantakunata cada punlla o imapata servin entonces kay apiowan perejilwan albahacawan y shinallata tomillo chay pastigumanta parlagripani nachu entonces chay chusku plantawakuna kapan albahaca, tomillo, apio y perejil. Entonces chaypika kimirigrijupanmi una piña de pitahaya chimatirpe piña hawaiana ninchik chay shuklla piñankunachu chayta maymanta kimichishka kana kapan ya entonces kay plantakukunami kapan ñukamantaka shamujupashkana rikunkapa chay plantakukunaka ñukanchik vías urinarias manta imashanishpaka wakinpika trabajana hushpaka bañoman rinkapapish del todo aguantancilla mana utiarinchik entonces ñukanchikpaka vejigapi hundashpa ripan ishpa furugu ninchik chaypika ishpa yakuka hundan
y kutin kati shamushpa kati piña kutin ña baño man ringapa chay punta kidashka mana golpe llukshin kidan maymanta chaypi trancarishpa kidashpami descensa de vejiga ninchi chaymanga chayta ushanchi mana utia lugarymanta rupashpa raurashpa shinashpa ña ashakukamanga ña shuk ishkay semanawkunapi 15 semanawkunapi ña kuyta ushan mal de orinata kushpaka ña kan chayka ñukanchik mana golpe guta lugar ushashpa mana baño man ligero rita ushashpaka chayka ñukanchikpaka golpe cuerpota ña shaykuchin porque nanan nishnaka imata kashpapish ña rupashpa raurashpa shaykurishpa llashashpa nanan qhari hindikunapika prostata manchanay fuerte kan nachu shina cuentakunapillata ñukanchiktaka chay nanay shamushpaka umama afectan ñukanchik uma cerebroman angukunapi rishpa chay caloriaka ñukanchik umaman vitzijan entonces chay umaman vitzijakpika ña uma nanaywancha ñana ushanchik uma nanan ninchik ñavikuna burrarin na pacha ushanchika pero kaykupilla mari nanan kay ukukupilla nanan o kay vacíokuta mari nanan kay lado chushakupi mari nanan na ushanika ña uma nanan mari nishpa na usharinchik nachu chaynini hasta más que sea planta ukunapi rikushpaka más que shu ratukutallapi shu unas 2 horas 3 horas chatapash parashpa doctorkunapaman chayangakamanga chay hambikukunata rurashpa upyashpa más que ayudaripashunchik nishpa ñukamantaka mañayta rurashpa villachiripani porque chay apioka kapanmi ñukanchikpa sobre vías urinariaspi yakuta mirachingapa kapan nachu o sea payka fresco kaymanta jugoso kaymantaka ñukanchikta chay verde yakuku como charin sapiguta bastantita entonces chay sapiguta charimanta paykutaka yakukuta solo infusión ruranakan en 1 litro de litrokupilla nachu litro yakukupi chay litro yakukupi yakuku timpukupi churashpa paykutaka upyana kapan nachu chayka imashami upyanakan paytaka licuayta ushanchik apiowan piñawan chaymantami piñawan chaypi tiyajupa porque jugukuta rurashpa wakinka gushtapan upyankapa wakinka kutiyanga apio solutallapish na upyay ushan entonces apioka ñukanchiktaka ayudamukunmi kay ñukanchik umapi cerebropi yawar ankunachu uma matikupi tiyan ninchik chay rupa calor golpe umaman chayashpa uma hasta shaykurikun hasta yunapish ñana usharikupa kuti apioka ña vichay rishpaka chayamun perejilwan apiowan tandachishpa pay ishkaykuta churashpaka perejilka ñukanchikpa kan cerebropallata imashpami cerebropa kan payka kuti nishnallata charipan bastante vitaminata charin nachu payka calciotapish charipan chay hierrokunata charin payllata bastante cosasta charimanta apiowan perejilwanka ña ñukanchiktaka uma cerebrota paskayta ushan puñunayachikun shaykurikun y shinashpa ña chayta upiashpaka umapi ña watarina kanchik apio fankawan perejil fankawan ishkaykuta chapushpa umagupika watarina chay watarishpaka kana kan siquiera shuk kimsa chishigutallapish apiotaka watarina kapan umagupi na tsankashpa nimata ni rupachishpapish na sino yankakuta yanka ashakuta ninakupi yankakuta yanka ashakuta yanka tibyarichunlla yalichishpa chaykuta umapi watarishpa pakarina kay uma kurunakupi ñukanchikpa mikay uma kurunakupika tiyan ashtaka shampashkani rikushpashina imakukunapipa rikumupani chayka ñukanchik uma kurunakupika shu funda cuenta tilago tiyan shu yura tilago chay tilagotami chiriachishpa ñukanchik uku cerebropi ashtaka ñukanchikta mashti cerebropi kushpaka chay paro cardíaco nin shinakunata kunkapaka detenerin o sea defenden chay chayka paktayta ushanchika ña doctorpa manchayanka kamanka chaywanka chaymanta kutin chay ishkayllata vías urinariaspa ninan servicio kan ñukanchik mal de orinata ima kujupika paytaka haykata yanka yakukutalla tigutashnalla tasakupi churashpa utia upyana kanchik y cólicos de menstruaciones chaypapash payka ninan ali kan chay ishkay cosas apiowa perejilwa apiowa perejilwa
infusión ya. Infusión kashka kapan nacho. Chaykuta rurana kapan nacho. Shinallata ñakuti albacapi parlashpa, albacapi ña shamuhun ñakuti albaca shinallata charipan caloriata charin payka. Chayka kutin caloriata charishpa payka ñakuti mayllamun ñukanchipa intestino uku chay ñukanchipa vixa ukupi manda mayllamun gulpita ama chay mashti oreganowan rurana kapan nachu chay tomillo ninchi oregano wakinga oregano nin wakinga tomillo nin tomilloka shu oregano purallata shuk shinaku kan nachu chayka albacawan tomillowan churana kapan ñukanchik vixa juntashka airitapish nakachari ushashka ninanta atrasarinajupa payka kan o sea vixa juntashka chay vasopi nachu juntahun nipani chay lado chushata nanan kay lado chushata nanan nishka mashayta ushani ashakuta mikukpika ña kay lado chushakupika hasta estado mari tukun ñana ushanika nishpa imaninahunchik chaykunapami payka ali kapan nachu albacaca caloriata charimanta paykutaka ninanta alimentarina kapan y shinallata ñukanchik mikushpaka paytaka mikunalla kapanchik sopa ukunapi churashpa o sino pay sulukunata caldokuta ima rurashpa ali kapan nachu verdura caldokunapi churana kapan paytaka ninanta mikuna kanchik albacaca imamantami ñukanchik caloriata kun igual manera ñukanchik yawarkunapa ama ñukanchik yawarkuna makikunapi kidashpa tugruyashpa chay nishpalla wakinpika amnesiata charin chay desmayashpa na ushanlla nachu imatapas ruraykuna shaykushpa rishpaka wakinganin shayku imanta mashushkani atakita mikushkani chayka pero manapish ataki kanga o manapish mashushka kanga sino ñukanchik yawar yapata rupayashpa kunuyashpaka yakukuta mana upyanchik kuti yakuta yanka ashta chayanchik de golpe upyanchika shuk motor yaku chakishkapi churakpishnami golpe timpunga nachu chayta ayudashpa ama yawarta sanguyashkata kidachinkapa ama maypi kashpapas chay verdeashkashna o makay tukushkashna ñukanchik aychawkunapi llutarishka kachunmi albacawa tomillowan ayudapa chaypami kapan nachu claro infusión kashka kapan nachu ñani hupani kuti wakinga infusión bugupi nauji ushashpaka ruranalla kapan sopaukunapi churashpa ma caldokutapas imagutapas rurashpaka paykunataka maymanta kimichina kapan nachu más importante ñukanchikpaka columbapash kapan albacawan tomillowan kulun nanay ninchik washasiki nanan ninchik wakinpika lugarekta nawshanchik chakin ninchik imashapash nawshanchik kay una kashpaka kutin wakinka kuti diarreata kuchikpika manllanej shaykurishpa mari nanan imashayta nawshanchikamanin chaypapash kapan payta inflamashkata mayllankapapash kapan nachu chaykunatami nishpa villachishpa shampashkani sumak pacha mashigukuna arishinami ña uyashpa kanajunchik kaypika mashi Bretani Villaselga paykanin mayjanta charinijurka kaytami nijun yarirka imashnimi apiota rimanajupi nachu ari sapitachu ima fangatachu licuana kapani imatata shinana kapani nin mashtimi apiutaka sapigutami llukchina kapan nachu apio sapigo kapan tallutaka ña ashtakami villamupashkan chayka tallukuka yaykupan es un nishpalla makidido unos 5 centímetros nishunachu shinaku talluku raíz yaykupan la mitad chawpiku apiutaka ña sapigunta llukchishpa chayta ninanta yura mayllashpa ña chayllapitami 5 centímetros apio talluka riku. Entonces no es necesario hapina chayshu o sea ramata pachakana sino ña apiugutaka sapigumanta llukchishpa chaytami licuashpa upyana kapan nachu y kutin umapi churankapami kapan fangaguta apio fanga y shinallata perejil fanga kapan nachu chayku kapan sumak pachamashigukuna arishinami tapigukunata charinchik para dolor de lumbago que es bueno imata lumbago kan lumbrado washa nanayta chay lumbrado washata columnamanta chay uraygut
chaytami nihupani upianami kapan nihuni bueno chaykutata pushkamanta kutichipasha nachu siempre en cuando ñukanchika cada tutamanta nachapunachu kanchik hampita golpe pankata tantachishpaka na sino shukta yanunakanchik nachu chay lumbrarpaka kapanmi upiana kapan kaynaku villaparkani nachu laureltapish upianalla nihuparkani laurel panka kay guayaba panka shinallata romero paykunata mayllapachun ukuman kunan kutin nihupani grasata mayllana nishpa villachihuparkani albakawan tomillowan upiashpa ali kapanma chaykuna urayman mayllashpa ripachu grasata mayllachu o sea washa chay nanayka shu imasha nishpaka atalpapi kashpaka como viraga cuenta yakuma tiyari chay yakuma ñukanchiktaka ushashka o sea cálculo nin shinakuna chaykuna mananachi chayta limpiankapa chayta ruranallakapa y shinashpa yapata nanakukpika ñukamantaka churachimanta payma pardakiño waguta pallashpa na imashtimi imapish cinikunawan na sino pardakiñuka chay pankakuta golpe tantachishpa chaykuta lulun clarowan batishpa shina uraykuman churapachun pero yakuta upianakapan nachu nihuparkani chaykuta sumapacha mashigo hari kaypi llamada chaskigrinchi nacho mashigo alichishi manalla mashigo nayapa uyarita na uyaripa shata kaywa uyasho ya mashigo shinakanyani villachigripani are ya mashi are mashigo kuna shinami nin kaypika kungurinanaywanmi hasta na likapanis preocupani nin número guta karaway paytiyawan bacha tapushpa ripashani shinaka bueno alichishikuta charipachun maymanta mashiku kashpapash hampi wasikuma kimirimunalla kapan hampi wasikupi recetakuta kupasha kikinkullata ima wasipi rurana kashpaka ñawi llakupani perejil pankaku nihupani api pankaku nihupani nanaypa chaypika pero churana kapan aceite de olivowan shinallata chakikutaka hakuna kapan nachu hakushpa watashpa pakarina kapan nachu desinflamación da rurana y shinashpami chakitaka ñakuti mayllana kapan hierba mora anguyuyo judas chaypi yaykupan es platanillo chaypi yaykupan wagrajimbo chaypi yaykupan escobilla chaykukunata yanushpa kimsa cuchara bicarbonato churashpa chakikuta satina yaku ukukupi chay rupasha kunusha yakuwanmi chaki kungurikuta mayllachishpa urayman mayllana kapan nachu chaykuta villapani y sinoka kimirimunalla kapan hampi wasikuman ya mashigo shinami ña riksichipani mashina chaypimi kapani nipan ña tukay punchakuna chaypi tukay puncha kapani chaypi are shinaka kimirishpa tapunalla kapankichi nachu kay mashina nipanchi sukabun manara yaykushpallata ali lado makima tigrashpa hawa ña rieles mayuksikupi chaypi kan nachu hampi wasika mashikuna shinami katishpa kanahupanchi astawan gari shushu tapiykunata rimaykunata shinallata shutiyapi donde vive tía para ir a la casa nijurka nachu yayachapankichi maypi kata nachu shinallata de dónde es la tía nin nachu maymanta kanacha nayachanichu ¿a qué número le puedo llamar nin? A mi WhatsApp puedes llamar al 099 20 10 22 6. Ese es mi WhatsApp, ese número. Ya, mashigukuna shinakareña kay y uyachigantapa chay Facebook maikushpa ña chaypi kun publicashka misakirin nacho chaypi llukchipaychi yupaykukunata ña villachirka nacho numerokunataka shinami katishpa kanajunchi astawan garin kaypika nanaykunawanqa tukuymi nanaywa kawsanchik ima nanayllapish tiyan nacho ni na illaka kanchik kullkilla illanchik nanayka tiyan maymanta
Wakinpika kulki faltaymanta pues nanaywan ninanta padecenchi. Pero riksishpa conocimiento charishpa mana riksishpa kaymantami ninanta llakiapanchik. Pero ña riksishpa katishpaka hampitaka nayapa randina llukshin. Na riksimantaka claro doctorkunawan purihushpaka ninan llakimaykurinalla kannachu chayta nijupani imapash ña ukuman ninan chay kiyayashka ña chay millay mapa unkuy ña ukumanpacha yaykushkataymanga ni doctorkunapash ni ñukanchikpa na usharingachu nachu solo hawapachamanta yaytullosami imagupika ushanga nachu pero mientras kawsankakama mientras ñukanchik vidakuta Dios charijushkakamanga Pamba hampikukunata charinchik chaymantallata alternativamente trabajanchik nachu tanto como el médico y medicina ancestral trabajashpaka usashpaka conjuntamente yachapanchik imata kapan mejoralkuna puntakunaka azufrikuna puntakunaka tiyankarian tukuy pastillakuna nachu y chay pastillakunaka maymantata llukshimunajun chay pastillakukunaka ñukanchikpa planta yuramantallata llukshimunajun sino que usos de conocimiento también mana charinchi chaymanta atrasarinchi nachu finalin imatakan saucemikan mejoral imatakan arrayanminkan entonces shinakuna mari shamun tawa birbenakunapi herba buenakunapi tukuy mari shamuhun pero ñukanchik planta mandallat sino que ñukanchik kay Ecuador lastimosamente na charinchi como bichaykunaman shallaka chay pastillakunata ruran aparatokunata y chaykunata charishpa kaypi shuk científicokuna definitivamente chay hampikunata ninanta yachashpa ukumanta maskakuna tiyashpaka kay Ecuadorpi llatam ñukanchik hampitaka ninanta charinchik pero mana shinata charishpaka ninan llakimaykunchik Ari mashigukuna shinami nachu ñakunara yuyaypi tiyajurkani ima shinanipi imata mejoral arrayankan nipi nachu ñukata mari kiruta ñapash nanarinata yachanlla chay asha sensible charini chayka wakinpika shinllillata imatash mikushpa kashtushpayman yacharishka karin nachu haykata imatapish kashtushpa pakinatapish shinapika ña sentishpa nanashpa sakirin chayka nananlla urku kidawpika imata shina shayashpaka kiruta mayllachinkapak rikpipish ashtawan sensibleta sakin ashta imapak chayka arrayanta ñukaka niyanita niyanunichu fangakukunata hapini ishkay fangakuta hapini shuk fangakuta kay ladoma shuk fangakuta kay ladoma churashpa kashtukunilla alilla kashtukunilla tukurinkaman chayka shinallapita ñakuta kiruka ña nanayka yalinlla nachu ña chayka ña aliman tigran yari shinashpa purihushpa ari kiruta ashakuta tinin chaytaka ari shina senchikani chay mari shinashpa purihushpaka ña sanumi kani ishka purihushkapi calzachinkapak rikpi doctora niwan usted qué hierba estás comiendo niwan kirupi mancharishkashka ninachu chayka qué hierba está comiendo nipika así nayashpa nada pues nenica pero algo se está comiendo nenica arrayan nenica porque mis dientes son bien sensibles y con eso ya me arregla nenica ya no me duele estabas manchando los dientes no comerás esas hierbas ni wanga pero ñuka ya chaypika ñamari una yata shinishpaka usani ninan alikan ari ninan hampikan chaytan kuna ñukanchik kirupi chayashpakari kirupakari nachu botoncillo sisa chay barbero sisa chaywan arrayawan mastimi clavo de olor ninchi paywan shina yakukuta rurashpa shimita ninanta buchichishpakari chay tiko kiruta hasta usashka nanajukpash alto kunmari sino que hampi plantakukunamari utabal ukupika illan casikunapika natian urkukunata rishpa mas kana chayagrin nachu wakinpi maypi rikurikpika tantachimuni pero como pacientekuna shinallata tapukpika riksichishpakuti shina nanayta charinenikpika yakuqa ima rurashpaka apaychi ninika chayka ñaku tukushpa rinqa chayka kuti kichkilla urkukunaman ri mana taririn nachu chaykunaka hawa urkukunaman botoncillo sisawan ari botoncillo sisa barbero imata barbero kanga barbero kashu shina pambakupi tiyan kasimi
como herba buena shina. Oye, la sisago morado sisago, kasha sisago. Chay sisa, chay morado gota sisan paitam sisago tapayan. Quiero que shina tamare sisago. O sea, shina quiero que hawama o como shina sapi guamar. Sí, esto. Shina oye ya sisago paik. Na, rexinich, pero clavo de olor, que rexine mi botoncita, pues rexine, arrenda, pues rexine mi checa, más que chay ya vamos a Alcanata ya. Coteño canchi shina jeta, ninchina chuchaki con athueso nana, na oshana honchica, ma, o sea, es new canchi pa tojo can, checaña con ambillajone, por si acaso prueba ta rorasha, nispacaña, paikuna hapis peche planta o con ataca, ya nos pofian. Es mucho mejor ni cansi para a lo menos chay más de alba catanejone alba cacaretero de spa ni nan hambi tero y despa are paiwa albacawa kai más de me borrajawa chay kai gota me roran albacawa borrajawa are borraja se sagua imagina ya kugujita ya ya roraspa no capche problema tacharene marchina caspacalet kuchingma chay terio ale makan cierto kai konga con anan langa yo sa imagínate ima cada qué tiempo te fias ufiana kan tasaguta cada totamanta are chaskipash ale chishimasigo chikunguri tanana chikumanda mariteri chilo rapionga takaspacho mumuritiga watana o sinazo chuatana inatrisa ya chay nashtimin apiwan chay perejilwanga ima takaspachu watana shinaja chu watana ima shatu watana kapani kunguripikani kunguripiyanga shina hakushpa makiwan ashaguta mashtispalla watana anguya chichispalla watan, pero aceite de coco o aceite de olivo. O aceite de linaza, ña con angatian, aceite de linaza con apis. Aceite gutara chujabichina. Aceite guanchapun. Yuragut. Yuragut aceite guanchapun. Aceite habishka guta watana. Chay guta watana. Chakigupi. Ya. Shinaka masigo mana takaita katakanachu nin makipi hakushpa ashagut anguyechis shinaspa chay aceite guan habishpa chay guta mi watana nin nacho. Ari aceite de coco, manakaspaka de oliva. O nakashpaka linaza nin nacho aceite shinaka chay mayhan kashpapish shinaka watachispa chay kamash nakutinga manda watashpaka tina imashina siquiera shu kimsa viaje utajapish watanaka pero chay watashkallawa nakidangachu siempre nervioso kopitiapanga chayta hakuna pachaka hakushpa masajitakuna aceite ukunau ya rima sigo chay kapuño na horas pe puño ngapachuran porque punja como trabajan wakingo kunaka pamba kuna mayuxen o trabajan apa mayuxen checa trabajo ko pikana shapangachu chishi ya masigo ari sina me tapiguta mana aliguta yuxin kay manja uyani nacho ya uyapanchi aló himanaja masigo aló buenas tardes ari masigo imaguta kapa Ñuka makaya hupani kay chay compañera chay pe kan konata tuyarin chay número takara ninga pa makaya huparkani ya número takuparka miya ya minya na yo ya oya hoy mandana nota ari shina ka ari anota masigo ari kuna urs anota pe ya ñaka ya 099 20 10 22 6 ¿Y me hace capan compañera? Mercedes Mitch Pague compañero, llego compañera ya compañera Masigo kuna ari sinami Kaipika charispa kanahunchi nacho shukta tapikunata buenas tardes disculpe algún remedio para dolor del brazo entero del brazo derecho le quema mucho por favor me ayuda con eso
Shukanin, buenas tardes compañera, para el dolor de rodillas, que es bueno, me ayuda con eso, ya, Villachiparca, Nacho. Buenas tardes, para el dolor de inflamación de garganta y tiroides y para nervios. Ya, chikunata, cotimpista puna hupun yaripan, sinapas cachon kay brazo para tararixi chipalika pangima. Bueno, chay regrana naita ta nijupan nacho. Joaquín bika urmashka pashkapanga nacho. Ñuka kachajupane es desinflamachunch. Na kacha na nijupane chuchay. O sea, ña tuyukukunata kamaskashpa hakushpa kana kan nacho maypima. Joaquín bika yawarnale circulajunga o urmashka kashpaka waktarishka kanga o a veces ka síntomas de warmi hindigo pikashpa ka síntomas de menopausa ima kanga nacho. O na kashpaka tihare taita kunapi kashpaka. Tal vez puede ser a través de diferentes dolores, Nacho. Joaquín Bica, paikunapa pashamon caloría y manda, y con manda piscapanga, Nacho. Pero siempre en cuando ñoca pacacachajones calmachon, paikuna chaiguan amayapanana y conata sin dicho, Nacho. Y más añajan en hijo parcane cailado, perreceta taco parcane, es perejil, chaigukunao, perejil wan, shina yata paipaca regra manda cacapan es lulun claro wan, shina kuno chispa, hakuna kan, Nacho. Hakushka hipamanme, watana capan chay lulun claro wan, chapushpa. Hojita de perejil, hoja de apio, chay regrananay pa rijopan es ñacotin pas de quinoa, chay rijopan ashataka verbena, chay verbena hojagosh, verbena hojagopimi churana kapan sukta ñave manda yukchispa fangagota herba buena negrata, chayta churana kapan chay regrapik. Regraka wakimika yapata fuerzas kamanda ukuman charipan es su como decir que como es ña cuindata kupan nacho chaymanda regrapaka chayta kachajupan nacho chayta ña villachipan yana verbena chumatre yana herba buenawa yana matian herba buena yana herba buenawa chayta maskana makan ya chaywan apiowan perejilwan chay panrawa nacho panrawa chayta chapushpa yaykupan payku paykutapis chapuna chayta ima takachispa hakushpa chayta pashi chayta takana kan nacho chayka ñutuguta pacha uyella ñutuguta takashpa tushtillagutasna rurashpami kay regra chay maypi regra palago ninchi kay ukugu maypi nanakukpi churana kapan nacho suma pacha masigukuna hari shinami chaskishpa kanahunchi nacho ña anchurirka ari mashigukuna shinami pachagukuna miña kaypika imashina ña kan para bajar de peso nin yapata virayashpa kajushpaka imashinata kapani nijupan nacho ari gastritis payma tapuju peso tabajangapan ninwash se para bajar el peso para bajar peso ka ñaco tinchaypaka obvio casarina kapan romerota romero yakuguta ufiashpaka tipachun romero yaku y sinallata chuta chay peso bajangapaka ña preparana kan chaypaka shu chay sisagukunamanta Sesamanda preparana kapan nacho chaykunata kote naya chanchis peso trabajangapa puede ser diabético puede ser shuk nanaykunata picharipanga nacho chaykuna picharishpa kote kay peso trabajachun kachane vaya a estar molesta chaypi mejor sería de que kimirimo pacho kimiremos para pay imata charikta rikungapa peso trabajangapa nacho ya kaypika chaskipanchi manalla alichishiguta charipi masigo pitarimapangi alichishi mashi buenas tardes ñukama ashaguta shu tapuyguta chay shinangapa kayachikupani tapupay masigo más o menos ñuka señora goma ashata kunambi nanayo kapan ashata chay tiroides manda ashaguta consulta kuindagota más o menos yachagapunakan y síntomas que imasata kapan nis y tiroides tacharishpa síntomas que imasata kapangan tiroides tacharishpa ka síntomas ñama paitaka babatishitachimujunga o sea langaita naushanga rupajunga kungata rupajunga raurajunga
y kay ukuguma fatiga hunga como que gastritis tacharin shina rupan kay ukugut rupan mucho chaypimi equivocaren wakinganin tero desmanda kananan nen o sea paykunanin kay ukuta nanan kay gutash pero na gastritis tacharin pero tiene síntomas de aquí acá al pecho. Pechugopi chay boquita del estómago, chaygopi mi rupashpa, raurashpa, nanachitakunga nacho. Chay nanachitakushpaka, imaguta mikushpapash ñakaypika harkarin, nalangay ushan, trangarin, parlayta na ushan, parlangapapash, como que shu ukuman golpe kunga bici arishkashnalla shinalaya runkullalla chashna parlanga nacho. Chaypi kapan nacho, chay sintomakunata mikuj. Mashigukuna aripachagumi tukuriparka shinaka anchurishpa gripanchi ñaya chapangichik hambi wasi otavalo kitipi sakirin shinaka kimirishpa tapuchishpa kanalla mikapangichik nachu mashikuna shinaka mama michita ña pacha tukurishkami kanchi ñukanchik uyakunamanta anchuririnchik. Ya paise mama Carmelita kaya semana ñakutishamunajupashun Dios bendiciashka kapachun kikintapash nacho Dios solo pague. Yupachanchi mashigukuna. Ari shinami kaypika katishpakanajupash kanchi ña kaypipash imashina ña